Yes, reka mfate umwanya nongere mbasubize neza kubakunzi ba Mana Kristo. Mushimire wowe wakoze subscribe. Uyu mwanya rero tufite amakuru adasanzwe, ni amakuru ababaje, amakuru navuga ko atari meza, ariko nk'abakunzi b'igihugu cyacu bakwiye gusengera igihugu muri rusange. Aha kuri ekara zacu ni mu cyanya cy'inganda cyahariwe inganda ku rwego rw'igihugu i Masoro. Hari ikibazo gihari cy'inkongi y'umuriro cyafashe inganda zigiye zitandukanye. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu bantu bahatubereye. Reka tumwakire tumuvugishe twumve aduha amakuru atubwire uko bimeze. Halo, muraho neza? Yego muraho. Mumeze mute aho ngaho? Hari ikibazo cy'inkongi y'umuriro, twagira ngo tubabaze amakuru uko bimeze. Yes, inkongi y'umuriro ahangaha irahari, hamaze gushya inganda zigera muri ebyiri, nizo ubu ngubu zamenyekanye zimaze gushya zigakongoka, nk'uruganda rwa Yaga rwo kabisa deja rwo rwahiye cyane, hanyuma n'uruganda rwa Seven Hills narwo uri kubona ko narwo rurimo rurarangira rugenda rushya, ariko polisi yatabaye, ubwo barimo barazimya nta kibazo. Nk'ijisho ry'umunyamakuru, nk'ijisho ry'umuntu uri aho ngaho, ni iki cyaba cyateye iyo nkongi y'umuriro? Yes, mu by'ukuri icyabiteye ntabwo kiramenyekana, ariko babirimo, nibimenyekana turaza kubabwira. Yego. Birakekwa ko yaba ari iki cyabiteye nubwo bitaramenyekana. Yes, wumvishe nk'uburyo abantu barimo bagenda bavuga ko ari nka installation ishobora kuba yakoze circuit, cyane ko ubona twari turi mu bihe bibi by'imvura. Yes, nabwo bari kuvuga ko bishobora kuba byabiteye. Yes. Turagushimiye kuba wemeye kutuganiriza ukaduha amakuru. Turakomeza dukurikirana amakuru y'uko bimeze, turagumya tubagezeho update z'ukuntu bimeze, niba inkongi yazimijwe, niba umuriro wazimijwe. Mukomeze mudukurikirane ku mbuga zacu, turabashimiye. Ciao. Yes, murakoze cyane.